Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kahinyo trap achik National Movement Ribhoi District Lambat Kamawhati Zone Kilami Shakmat Banlum ya kajinyalang yamir jingmud halor kajingsneu kasurok na umsning Shamawhati hadu umsiang kabalatib kum ka UJ Road kaba kasilantar jong katay kasurok kali kajingjalan kalong kumba prapo kilometer ea. Ya kajingyalang mirjingmud la syembenta de kiwei kisang bhalang ki SRS na Mawhati ki nongkit kam ka Mawhati Area Driver and Owner Association kala syem da kawei karai ban pelong da kajingyalang pajba ka khandai tarik urisau hamadan Mawhati nadu kapor shipho baje menstem bar hagate kajingyalang kin sapin sngo syaka sorkar ban dawa siang rongno ya kate ka surok kali kaba menta da ki live host name AA kate ka surok ka sorkar kala shu ile maina barkam shim la shim khia ban siang rong wat haba ki paiba kila ut na kapor syakapor katkum kinong ilam bahkhmat kila penrem jori ka jingle maina bat kuman ka sorkar jilla bakam shim la shim khia ban pendap ya ka jing siang rong ne wat ban maramot ya kate ka surok menta da kumba live host name AA bat kalami ru ka jingkran bitar balada hakate ka jingelang ban shakhot pajba ha ka khandai terik urisau ban sashim yak rai na ki pajba ban dawa siang rong ya kate ka surok bat ka sorkar kandang peteng ban sangap minthi ki pajba kin sashim biang da ki wei pat kirai ne wat bat anam shim benta lane boycott ya ka election sha ka ying dorbar thau ain house nam arhajar arpulai to nagaliang dungi kaseng SNM adin ba gilayo ban pelong ya ketika meeting mata kasngi hangne apo snong senidan akaba gilayo lum laya werlang ya ki rumba snong ki seng samla ki para NGO bat kunjuru ki asosiasi juga Mawhati bat adin ba gilayo pelong ya ketika meeting kalami kawei karai kata kadai akaba nginsim isu yang ne usurok ba nadu napo lat jikirut hadu apo umsiang bat kalami kawai kasur kabong ba kaladai kapo yangi kum kiseng malang kiramba snong kiseng samla kiseng lokumi bangin mi no syakmat bandawai ka sorkar kabedei ba une usurok namar ngioi ba une usurok udai wei badang kam mahapo ka state Meghalaya kaba ngila among namar udai state road namar udai usurok penisno bat ka Assam Enrei ka basausi pat Nagaland kaseng ngilayo iba la light house nam tam menta nadu bayo yung ni surok enrei kam syam ladon kada repairing kaba paka kumbalaong na iramba snong ngi Nagaland kaseng ngila saukhya adu kata-kata namar kajinge iki paiba kaba gia kendu khamtam idei ki paiba ki basa shanong kendong namar ngiyo iba surok kumbala keranna i wei iro romba na asosiasi yang ba surok dari butlum jong kayo kakot kabangi sausi kalong ba hadu mentala kanongut kia mele ngilayo hakamawati konsumsi henrei kabangi da saukhya kalong baga surok kanami islam kanang sniu de nagale kaseng kala khot kawel ya baro hiramba snong kiseng samla kiseng lokumi Kilo di badon ya kajing saukhya na benta kali ke surok gila penwan hang di khandai tarik Oktober hang por sipau siteng hang teh po Mawhati bangin pelongno naga public meeting kaba ngin penpau syaka sorkar ngin dawa syaka sorkar bat ladaga sorkar kamle AA na benta une surok nagaliang kaseng SNM bat senjuk rong masnong di association bat kiseng samla bafer ngini akhi nagabateng namar ni suthu ba harupano ka sisa yangi dibasa sane sanong kendong namar la ngimyo ka surok kawanra teng wat ya ka jingya pro namar ka sniu palat ka surok sa hospital kijengai
Tikane ngis da sukya sisya nagle H&M bat lada ka sorkar ka sap kuman ya kana ka jingdawa ka jongi nyimbang se bersim na gewei pat kilat kilenti namarnyo iba ha gewei constituency ka surok kabyang Henry kabang isusi bat kabang ngisokha tu kata-kata balai ya kamawati konstitusi ke jongi la shubi isra kane kamisit saka sorkar Meghalaya ba nyimkwa su ban yai lembaga dari MLA dan lagi kwa be ban yai naga surju pai ba bandawa saka sorkar ba kadai ban penbiang mardor ya udah surap bab la naga sorkar kamla ban penbiang ngimbang se ban boykot yang election au arajar arkulai namar ngimi non kam bandon kini non ikmat la kanongot kini non ikmat iyo hakani kamawati konstitusi dan lagi i kasurap kalong kumju kadang sniu kadang mi isnam kanai kadai ke jingi nagaleng ko seng ba nagaleng do pai ba dai nagrang kadau nagaleng ka seng ka khot kawer sabaro ki pai ba nong sumsnong jong kadong ba ka thai mau hati ka ba kan thuk nado dong jeri hangdu ate apo ungsiang lada ki don sisya ka jingi kli na banta ka dong ba ka thai lada ki don ye ka jing sokya na banta ka dong ba ka thai kidai banemi erti haga de singi khandai tarik dung benai Oktober hangte hampo madan mawati bagindawa sa sorkar bahkan aina mother nyimkwa su ya kare pering rangi kwa be ka price scheme baginyo ya une surok namar gilamat de life post nem tam gila sya ya gajing jenjar anai kala de kapor bagindawa ya sorkar bahkan ai price scheme na kabenta une surok kane gajing kwa na galang dung seng bang na galang dung pai ba te aswa wa pelong ke jalan pai pa mai dari kuma pelong te aswa yang kate atau kan don swa ka jing ai me wandong ne ni don am garai kan ai me wandong ka sarkar ni pelong be direct ka jing jalan ba hadin bangilayo ya kajing menjur ka bami lembaga meeting mentaga singi ngila sim ya garai ka ba ngin pelong swa ya ka jing ya ki bangin penpau ya ka sarkar bangi dawa ya ka surok ba hadin kata ngin salik bu ya ka memorandum saka sorkar kenang ka sorkar kan penkloi lada ka sorkar hadin bagila ibu ya ka memorandum kanang sabjar ngin sim susu ya ka sinjam ban ya khi hadu bagin dayo ya kata ka jingdawa ka jongi kakum ke jing ong jong MLA jong kamati akili isnam ni balai akili gunai balai te kila na mani tu igi ke igi so ni pi namar bayaran ka sok mahati kumba papo kilometer siang no di ketung jing ong MLA kolong ba nakaliang jong ulai le stom kala ban pendep no nakabenta ba ka sarkar kan siang ro di kila na mani tu igi spang kata pi kumbangi ong mande ba akabai dei ba kata ka jing ong MLA ba nagaleng tungi ka seng ba nagaleng senjuk rumba snong ba ki association ba ki seng samla ba pher da kaba ginom senya su ke MLA kadai kata ngungrim kaba ngilaya lunglang ngilaya werlang di pai ba namar kumba ong ya pi ba la kanungut ki MLA ngilayo akamawati konstitusi henrei ngim syam yo i kadak bakile nam taw surok dai kita kadau nakaba ngi buno sarut igri MLA ngimi no pai ba bagindawai kahok baginyo yo no surok jong kamawati Nagaya kami kumpi kesenjuk kira-kira Islam adin apa ba nilai dalam dekat akademika jingalam bagi dan mentar sini kepala fat membana ka dan kejengkut kejoni ba nak bentar kapami nak dengan sini kalau bah ketika entai tarik ini pai ba nak bentar pandawa hak bede ba tu surah nama kiyi nak kapor sekapor hak bede ba tu surah mau tinjungi kalau tang di penting ada usul mujuk suju baik nak uga MLA sawu MLA nama kata minta langsung pada isinya ada kata-kata baik kita ini kinam mikmat nak lihat ini ke bang ikut kalau bagi ini pai bano dan peti kum kata kadat dong itu besar kum kesenjuk dan nama kata long ke bang hot new year kalau kum kinam sensasyon habaro jong kene ke area mau ti jongi begini pai ba hak te kendai tadi ke bang ikut mentang sini nak bentaran pelong ketika Tengkung kesenjuk kilang osnong kilang panitu ini kan no tuli kisnam go daya bahkan besok bukti handi ka kadon pring jong bikin sniu
kata bedi berkata pi lumpunne namar ba takum ke jingkit ke jongi naduk ba ngilayo eu surat kumban kenmau no lang bayau XMLA ubala klak no bang mai bang kuai mat dua gedung lay ba sen naduk ba ila penku eu surat ni iba hadu kene ti mat ka bagi dan mentar ni ti jongi kabalalom bagi aku la kusnam nimla subanio wat ke repairing ke bapaka kita buat ke jige ada lagi kawan yang bentar baru nak bentar ke dong berkatan gitu. Teknologi kan berjitawa nak yang jong sujuk saya dibor jong sekar melakukan mormat di dalam siang rong kemai ini surah. Apa ini berkata nak kalian jong kesunjuki ngomlah berkip ya adu karena Henry Rio iba ke doni ke jimit kubor nak kesnem lagi babun ki seng malam nak taki wei ki grup ke pakai seng tremon soba kila adawa kila ibu sarkar Henry Rio iba adu mentah kami siang malam bersisa. Naglay jumi di lokal taksi dap na kayong sukmen mo aba ki Rambaisnom bat kini ki seng balang per kina dan mentalang ha kawangan niya phi na niya dawa ng sarkar mo kadeban snan maramot no ikan surok klem gino di jingay daw namar ba kajingya kamtam na kayong jumi ki kumpi bar kila ya ki por kajingdu jong kali na mag pasakhay mengimlah syura ban pengi wat ya ki no ki jingsiu ki pengi jingsiu ndrei ha kana ka por ngang snow ban khot ban guero ya parai bar ki parano syong kali bakin ya kitkhia ha ka ka sni kendai tarik bakin ya mirti ban ya dawalang ya ka sarkar kan snan maramot no ya kan surok klem da apsu ya kino ki sni la da ki por ki ban sawan Kumbakan itu lagi senam kumki nonya aksi kilamat kijing inti na mata jing sniu jong lagi surah. Kung ba jing sniu jing di surah kung malakran way na ki presiden jong ka sunjuk kirang masnong sungupan ong ba kumnor kaladon kumbalay ko snem tam ni kabang lamat igini kijing hakan ka imlang salang no ni ki driver ki bay ya ka poi ki pasunjar na way ka snong siam jige ha namar ko bisurok kunti sinting de ki budlum ha kata ka kia te ni kerpat sarkar maka deban le no namar ba kini ki jongi ki juan na kapor tang ban top ban syukur yang ni te nimla su ban susngap ya ka jingran jongki tang ki por election rein dalam kut election kalakut no tini sngo ba sarkar ka deban kit kli no dalade ban simkia no dalade ban maramot ne ban le no ik surok at kum kejindot kam ha kata ka imlang salah Tanah kalian bersenjuk jongki kumgil driver taksi Judon kanono kajing lik tenru nane kajing dawa nek bos sarkar na taban lei gini surah. Hoy agini kisnam meladap dari keladon kajing perbaik na kalian jengi kasusun pangin le ya kenduk ya ministar mana ya ministar yang nyudi ndrei ha kajing ya long paipa mong lasim ya kuwi senjam bagila peniru haus nem arjana kendai bang ya trei lane maramot no ya ketik surok dalade da kata skim lade no skim UA kapala su ai hinung bulai ila su ya repair untuk ne kentai tanpa kesorkar kan ini ndrei kesorkar kam chim lale kam chim sengat kalau penpan kumu mau jentut lada kamdan kata kajing trilang ba upai ba ada ni su ya ki tang kumba nakaliang kino ndrei wat nakaliang jumi ki pararebar kali nakaliang ka semua association ndrei abangi ni khot yaki ni wer yaki bani trilang ndrei awan kata kajing snow bom wa burom no kajing wa burom ka ba kimla ro ban ai kubor haki pai ba lana ki pararebar jugi jadi na kata nakaliang jumi la persanghi karena ya kan bai midon ibu ibor ban le yang kam ndrei kampoi se ni sudon tak kajing sedang rek klepon Dikila anda manicu ini hendian. Awede buat kajing kamai yungki atau ki passenger midon am kajing ut habaki syong akali bakinya. Hagawede ba kajing syong kali na kajing ya ji passenger. Mo kendiat ko banga penpau bat haga juga pon ang hakong no banga ngihapan peran yal deh lade. Namar kadai kajing bom kemat kajing ni ban jit ikinong kemat kabangi la sujit. Klem dak perkat bahal na klem dak perkat sani ba ndrei ni la sujit dak ba dino ya kibut la jong no sanspa sijar
Tede hang ne ka wanra kan yang i upaj ba ka imlang salang ka jinjar ka lanot te ni kum ki paj ba ai nang ne sakmat jadi ban perkhat ba ban jit ki mi khmat habangi osneu ya ki jing yakret ha ki por leksion ni de ban sanjur ba ni de ban perkhat ba namar ka jinjar jumi kalong kumba sausnem jiteng ai dengan betul pun paham lah dengan ajimut ini ki paj ba nang ne sakmat i Kumbang ila yosngaw na kapor ka jikut kalong ka ba nimla su ban susun yano kalau long baik normal ya baro hot ya baro ai song kali we ka ju lain ka ju nomor bidon bestang kijing tim thnum re ka jing tim jing thnum habangi perkhat ba ni di ban thnum chuai lade nomor ka e ka bangi jit inu mikmat idei mangi ladangi kedau peti we ni don san kali kisipria re like kali kisipria kedau ya lade kawai kisempria kadau yang priok nrai kawai pat kisempria ka ong tok hidek sabene tekade kata ka jing sai dan kano ka jing ya kren ka bakadu yau priok ban bisa he kate sabene tede na kata ong nginem la pan prem ya no mo nrai la da uthop la da u tau mele jengi wan thop wan syukur yang i rukam lele ni minum dan jing sengau nrai kata ka jing wa jeng ku unong ku de ni ya kita la da kata ka surok ka u la da utri kini ka umla Andre ka jing sisa ude ban wan sur jong paj ba man persno yi kita kimat jong kecing tu paj ba ugon kam ben ban le andre ki amle jong yang le ada kidon kana ka jing kim juwa sangi paj ba man persno kim judon ru kata ka tiga dian ban don minta ban ni paj ba kalong ka ai bau paj ba haba unong ni khamat lo pendumar paj ba unong keluar susu tede na kata ba nakalian jong ni ha kana ka senjuk jong kini gerang basnau rangkat pa ka jing ya henti ba kini ki nong yalam jengka han berkunjung ini kisah bahalang baper mo ngasgo ba isu tenat ikane ba ngindawa hino dalade ada surjong upaj ba kasurka tadi ban le no ha ka be de surok namar kajing jejar ka poj kakhia kawarra kajing ka bakrau tam kadehi haunu surok namar ko ulong de budlum jong kamet ka phat jong kano ka kam hangin lang salam ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat nuken ini empuni ai ketika covid khat khandai kanoy kun persya ya kini ka khlam